Sor 290 ayanın artığından, jolu sorgunun kömünen, sorununun unundan, körsün ahar bollağa. Uğun kem ustalaq toratıgar, üörülaq da tügenler, qamaltalaq da kemler, bıystala soğuk gelen ustan ahallar. Emin arasıma hoqtur muhallar, kütüllü bedaq küçüme ayıdder, qanna sağın sıktıktara, kiriyen küppedaxtere boluy. Курскай областан төрүттәх эдер кыз Людмила фельдшер идеден бүтәрәт жолы энтәри үтө санага салайттаран ырах билбет тыйыстымны саха сереген. Юрбалугар чукар селенетегер үлелийген биде. Чукарга келен жолун Иван Николаевы көрсөн ыл болан сырдык сана ити таптал үйөрү көтү аргыстах ытыктанар мааны ыл детен өйдөһөр өйөтсөн жоллоктук сырбулактык олорбуттара. Кинилер үс ол оғыны төрөтен уруу айыммақ жолун, индеки кескилин, учорун утумналыктара. Людмила Ивановна чугар балыядыгар көрдөн алтасыл устада үтө собастаактык, бернилактык үлелән келлер. Таптыл үледин үрдүк чыпчалын, өргаппакка дабаян, үтүмен үгүс доғыттордунан, сылас сырдык сыяннанан, угарабакка кыанылактык, чугар олоқтоқтарын үтүктабылын, бастың мақталын ұлбыдар. Алжарқай үйірі аңнан келен Людмила Ивановна түйінлері күністері жол туға дейін үләлі сылжыбыт кемін сарбыйды. Кені білеген ораннақ кемнері туару кексиге сылжар. Людмила Ивановна беснігі Кореяға әрі омолылар сынала Кореяға барықта. Кені ұрахан ден чағайбаққа, ұстық ден толмубаққа инніңдегі әріләқтік көрір, тулурдақты тулулар. Кенчәрі үтчәден кескелин санатын қоту түстәрі, уйгы бұян олықтанары, жол үйірі аргыстанары әдәлен сүтербет. Орта дойду борғар оқтан бербет сорғытын сандарбат. Олыста кәрі олық ден жігер. Саз, қар ирере, көтір келере, Ürek sırdıra, örüs estere, olusta kere. Тыңмыт қатара, күмміт тақсара, тыяға аларка, күніз болара, олуста кере. Ахтар Allah'ın, anlar sılaha, Irak dalağın, Irak'a, olusta kere. Өрі үтеуға, өрі үрдікке, өрі көрі өй, өлбет өрігөй олуста кере. Олық ден деңе, олуста кере. Үтөгенден сайдам саналақ, амарақ туғалақ, юрбабыт жонок сәргеде. Bugün Nurbolluğugar Çukar selenetinin oluktağı Çukar balıhatıgar ırsıllağa fiyatçılığından ülelebet. Andreeva Людмила Ивановна ırıqan ırıqtan emteneger küskeme bolar ahmal konser biter muhunnuğut. Людмила Ивановна бес ыйгар Кореяға әрі оғылар, сыналақ әпірәйға барықта. Кинеха бир дойдылақтырын өйбіне бара, олық туғығар оқсуғарғар, улахан күйскеме өйбіп болар. Bugünkü ahmal konserga kıttığını ılıqtıra Людмила Ивановна bir idelektere, Nurbağa kinlenmit balığa ülhettere, Çukarttan törüktəq bir doydulaqtıra, Nurbağ amarak sanalaqtıra, Ilbağay ırıqtıra. Сынаға көрсөбет юрбатағы кинемет балыға иліне тірелібет. Әр жеген, әр жон вокальный ансамблы. Нөрен, нөркүй. Nice
күнді көрәтшілер. Сир симахтер образцовой инкю ансамблын толырудыгар «Живая вода». Салаячы Ольга Сафронова. Скажи, что будет с нами, когда за облаками темно совсем. Мое сердечко бьется, а я прошу солнца на всех, на всех. Каждому все печали стороной, если ты со мной, я не боюсь. И прозрачною водой я по всей планете разольюсь, разольюсь. Я здесь, а я остаюсь навсегда, да-да-да. Но, ты моя высота. Я есть, а ну посмотри на меня, я живая вода. Скажи, что будет дальше, когда мы станем старше, с тобой, с тобой. Молюсь, чтобы однажды познал на земле каждый любовь. Только бы все печали стороной, если ты со мной, я не боюсь, я не боюсь. И прозрачною водой я по всей планете разольюсь. Together we're like another lights. No, we're stars in the sky. We are the one of no, don't you leave us behind. We shine. Together we're like another lights. No, we're stars in the sky. We are the one of no, don't you leave us behind. Живая вода, живая вода, живая вода, живая вода, живая вода. Сесимахтаре образцовой инкю ансамбля «Живая вода». Салаячы Ольга Сафронова. Лариса Долина репертуараттан «Погода в доме» Ыллыр Алена Юдина. Какой прогноз у нас сегодня, милый? С чем ты опять проснулся, не
Какой прогноз дождей или тумана? Не ждет ли нас нечаянно беда? Тебя, как извержение вулкана, я представлять не в силах никогда. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Какой прогноз у нас сегодня милый? Чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Алена Иудина. Погода в доме. Сынаға нұрбатаға кенемет балыға ылбағай ырғыта Мария Гаврилева. Владислав Васильев репертуарыттан «Үйдаңа кеhe». Idama kereda kele Kallanga sustar yollar Eygin ırar sırdıklar Miçinni verenler Ah kara karağın miçeler Adanma vattara sürahber Dolgunlu dayangın hamarın Dolgudar duhagın olsun Munalar
Kıdalık kultura dıbarıhan ihiden terellibit, utum ünkü bölüğün tolurutugar. Saha kömühün külüme, salayatçı Saha Respublika'nın kulturatın tuyguna Zinaida Tarasovna Petrova. Keskin olan külüme, udum ünkü bölüğü. Сынаға кірсөхейін Убаян ортосколатын, Убаян ко муада театра, оғор үккүйті коллекцията. Салаятчы Марина Степанова.
театра. Туоран бөлөк репертуарыттан Туярма кор, толорор Евгений Охотоев. Simi Tuga mi ile kerebi tuzmanana yüreği Sineklergin simene kiye geler Kanda naskıdan ekeli Sahın bağda bugün yenecek olla Duyarıma kolu kırıstı İyilikten ılbıda Çorla bolun diye bide Vanna orgoy diye hafıda Драматический театр артистката Вера Лазарева көргөй көрө. Gele gele in fast
Ика репертуарттан Кемкерди, Толордо Вера Лазарева. Сегел жие вокальный ансамбль толорутугар Охохайга Ыгыры. Kutalık Egalciye Bakanlığı Ansambl Tolorutlar Охохайга Ыгыры Herdi Tenere Yettigit. Halayatçı Римма Сидорова bilgen hınağa gün külüm meçan gitnen her 90 ıtıstığınan bugünkü ülkeye korsiyokayın ırı kuttağ eder ırıhıdı Vladislav Kutanova Alberto Unarov repertuardan yeber. Hey
Kestirdik tuğan sevcanı Gemine kırama kırırcağı Açtığımız batakı Gönlere avaz miçerde olmadı Sipsiyen efepine yehe Koraktan komuyan kılbaktı Abın süren beyin var çoğu Günçlerin günlüden boğardı Sirleri oğlum kosovodo Güngü beyye bereye Karnım bir dılı edelim Ey gidiren anal girbin Sirleri oğlum kosovodo Güngü beyye bereye Karnım bir dılı edelim Ey gidiren anal Sirleri oğlum kosovodo Güngü beyye bereye Narın bir dılı edelim Ey gidiren anal dirbin Sirleri oğlum kosovodo Güngü beyye bereye Narın bir dılı edelim Ey gidiren anal dirbin Güngü beylerine bu ırgımın Hele anadağın bulundu Joldan bulun, dorovay bulun Gün uyanene Bayıla da Владислав Кутанов. Алексей Уанна Екатерина Егоровтар репертуардарыттан Мунчары. Ыллыр Нюрбатағы кинебет балыға үләйті Чукарта түріттәр Жолстан Николаев.
Сына көрсүн Нурбатагин Нәмет балыга комисколаха Василий Иванов. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Висят обложками журналы, надеюсь, с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я только любую, и сама не знаешь ты, что красотой зовут любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах и кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты потом моей мечты. Ты величие на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. Как единственная на свете королеве красоты. Василий Иванов. Антурага турда искусствовского Булычана огон күйі образование ансамблына халаячта Хакар Республикатыны верағареттен түйгіна Марьяна Попова. Тыл берелер Нюрба Орионны кейін балығатын главный барагар Наталья Николаевна Павлова. Türkiye'den күлле ыдыттар, бүйөттен бары бүгін мұныстуыппыт бір коллегавыт, убастыр коллегавыт Людмила Ивановна маға қатшы қомиямыт бұл ұстыға бірәседен түргендік, оннатын әденге ағырын күрдік деп мұныстуғыдар бір балыға атыттан, бір тұс бәйме апыттан мақталбын тердебіт. Оннатын әденге болы демет, бара әрәлі ақпет, оны да ғайыпт. Багыжа коллектива профкомауны үләйттері әметтін бәмет қатшы қомиян у қатшыннан, ондан перечислениядан хүлбәттен тақсаты хүнча қомиян білген тұттары ұқпыт. Тоғырға перечислениядан бар бұда. Мұны білген бұл ағыр шөтіне комиссияға тұттары бұн көңілі. Нюрбадағы кейіні балыға коллективігер олғаны мақталы болуыны өлім қалаттағы аңғылы білген әйе қақардатын әтіңе болымды, сәген болымды бар тұлғылар үйіріндегі ойындана айқалына көрді. Бүгінгі жары концертпетені халқыр әрелчен оға үнкі ансамблы халаятшы Барбара Плотникова. Жөһөгөй. Ала салағынан тарағанын ұрыр
учуарда че уйогай күнгәри комой комунан жөгөй тедимнен уюм кабытын бугунлары кайын сүрүкке битин көтөгө кайын сүрүк бүтүн дор көтөгө кайын. Теплый свет и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и
вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые липы, как ни в чем смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь варное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное, и воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокоит нервы. Чистые пруды, застенчивые липы, как ни в чем смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться. И память, как строка почтового листа, там сердце исцелит, когда томится. Чистые пруды, застенчивые липы, как ни в чем смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Владимир Иванов. Көрсі Небатағы Есілді драматический театр артистката Антонина Анисимова. Сегедбер. Arılan duhamı çekçekte
Segerbet diyen ürününün belirtede Nürbatağı Köy Sılcar Dramатический театр артистката Антонина Анисимова. Сынаға көрсө хайын Жугускайдағы медицинский колледж Нюрбатағы филиалы ихинен терелебет четтик вокальный ансамбл толыру тугар Дойдум Жоно. Doydum Jono diyen ırılırı yehe bilen uğurlular Çettik Vokallay Ansambl. Erelçel, oğu ünkü ansamblın tolur olurgar Северный танец, salayatçı Varvara Plotnikova.
Северный танец, Рэмчен Ого Үкі ансамбла. Сынаға көрсөғін Юрбатағы Көһөсылжар драматический театр артыға Дмитрий Слевцов, Виталий Ачарев репертуарыттан тапталтан сыллыбын себеккеп. Дмитрий Слепцов. Бүгін бізге Ағамалка серпетігер ағар қамығыя үріләді. Тылы беребет Николай Иванович Харитонов, Николай Чор атынан католик культура дыбырығын директоригер Мария Константиновна Кулишкинаға. Күнді люболық тоқтыра, өлжеттара, өшетегіл бұл
Ahamalak sene teribit böyle hatıktan ehiyaka amarak sürekli ahanıgaz duhaga dehin maqtaldın terdeppin gavullan. Onun eline geltiren men bilgin sığınağa kırıqpın barabın Людмила Ивановна oğlun. Onna bu bargılarına iyi dinleren duran bu köme kapçını naharan duran tutarardın gavullan. Barıta bugünkü konsertge kiitbit kaççı hummata ahon tüyüttüğünce Uğurnağa uğurluğun 12 tüyünce üsmeye diyen Kıtalı kulturada barıyan adıktan biyestüyünce Belki nemit balığa komiyen bir kaçıda ama 12 tüyünce biyesmeye Onna bu Dmitri Alexandrovich Mikhailov bir kurat administrasiyası edilir Tebilegi polur kudan tonakta bahalıga Onna kini bu çuğar Bıbar bir okuruttan Депутат mana tahanan kini Людмила Ивановнa'nın urut altıhan hüccübüt ki. Çukartan kini üle bin hağlabıtın diye bitek mi de Alexandrovich onu kayanda eder diye bite bu kini onna diyen çukarga ığı bol bastaka üle tigar bastaka kaddığlarını ol butire ona hüdda istinglik hanır ol hanırgar kayanda bu Людмила Ивановнa'nın ahtar oton ol Kemlerden hüdda şu edik istinglik altı hacı poluk tahtar onu beğen biteydi her ebin Людмила Ivановna bu eder yılga eder ki yaka hüdda küskeme bol polukta. İnneğinden opsay summabıt 115 bilince ağız her diyehanı bu banyaktır. Çünkü Nurbalı'nın ortaktırı. Ben Andreev Ivan Ivanoviç demin. Людмила Ивановна Кыраволова. Бәймапыттан биге түрәвиттерим ем агаматтырдан манды келбит жоңга күз көмө болу жоңга оны деңе Нурбалугун балыгар Мекентьев Алексей Михайловичка оны bu konsertte teribit kultura kinin lehterigers Nurba uluğun balıhatın lehterigers Antonovka skola tigar aymaqtar bitigar loğotlar bitigar barı bitigar maqtanabın Kemevat kahandam nugoga, ona bagarım ete ehiyfer tanak dorobiyanı, jeker gengi diğer yolu sor bunu, ona to vardı şuye. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома, снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость, а песни довольно одной, что только о доме не пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, дают грозовые облака.
кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радость не скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Все вместе. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Дора Бурдашова. Уастыллах бир дойдулақтар бұд, айылғалы бир тыннақ айы кейде өрі ағаныға саналақ. Күміске сөліқтәқ үтіе кәрі майқылақ. Бүгінгі кәсерке күттібін бары бир дойдулақтар өдігер. Людмила Ивановна Андреева адыттан барға мақталбыдын тердерін. Олох ден олуста керен. Мана тен туран Ахмал концерт түмтенер. Жоллах болын, доровай болын.